Turi mu bihe bitoroshe, aho byoroshye cyane ko abantu bavanga ibintu, bagafata abantu bakabashyira hejuru, bagafata bakaza no mu musengero bakazamura ngo Imana. Ça c'est une abomination ça. Kwiye gusenga Imana cyangwa usenge Satani. Nayo byo kuvanga birababaje. Bya jambo Imana ivuga ngo icyamu gakonja cyangwa kabira, ibintu by'akazuyazi ntabwo Imana ibishaka ibyo. Amen. Ou bien tu adores le Dieu vivant, ou bien tu adores autre chose. Abantu ntabwo bari sérieux mu kwizera kwabo. Wabibise. Il faut bongera kudefiniza qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. Ese gusenga Imana ni iki? Ngo ni bya bindi ngo uragendera ngo urayifukamye ngo bagishize hariya. Ekada. Ibintu byose uvanga n'Imana, ça c'est de l'idolâtrie. Wabibise. Abantu benshi rero mu matorero n'abayidolâtre, kandi bazi ngo barasenga Imana. Muzamenye ibyo Yesu yavuze ngo ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Imana yabivuze ngo bishyizwe hejuru mu bantu ngo nibisesegwe imbere y'Imana. Murabyumva? Kandi abantu ntibagishaka ukuri. Nicyo kibazo. Abantu ntibashaka ukuri, bashaka ibintu bibashuka gusa, babeshya gusa. Amen. Yosuwa igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa, hanyuma Mose amaze kwitaba Imana, noneho Yosuwa akamusimbura. Amen. Noneho bariteguye rero gutura mu gihugu cy'isezerano. Arababwira ngo muhitemo uwo mukorera. Nimba ari za mana zo hakurya y'uruzi basokuzo bakoreye, abarizo mukorera. Nimba ari Uwiteka mumukorere mutamuvanga n'ibindi. Ngo nawe niba mudashaka gukorera Imana nzima kandi yamaze kubiyereka mu buryo bukomeye, ngo ariko giye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Naho ibyo bintu byanyu by'uburokore bidafashe, byo ntacyo bivuze, ntibizanabakiza na gato. Vous vous trompez vous-même, nimwe mwibeshye. Imana si urayishuka uyirusha ubwenge. Abayibangikanya irabazi, abayimitse yonyine nabo irabazi. Naho ibintu byacu yatarara byakirokore, ngaho ngo ni Yesu, ngaho hari n'ibindi dushiraho, ngaho twogeje abana b'abantu, ngaho Yesu nawe twagarutse twamwogeje. Si byo se wumva ari biki? Wumva ari biki? Turi mu ye mikino. I don't know. Ese uziga gushigwa hejuru n'abantu cyangwa uziga ko Imana ari gushira hejuru? Nimbara abantu rero tatuye ni idolâtre. Ese wowe ubuzima bukesha kurinde? Ninde yaguhaye kubyuka wowe? Muzi ku mugihe cy'abami yuko abantu bari bazi ko ngo inka ngo zirabyara kubera umwami. Muri mubizi ibyo? Yuko imirima yera kubera umwami. Jewe igihe nyine abasaza n'abakecuru bagira umwanya bakabyina, ndavuga turi Burundi, ndumwana muto numvaga ibyo baririmba. Umwami niwe atuma ababyeyi babyara, umwami niwe atuma none byari biki? Humva nibyo. Quelle différence avec aujourd'hui? Quelle différence? Il n'y a pas de différence. Ce sont des idolâtres, abantu b'idolâtres. Kandi barishuka nk'uko bibaza ngo barusha Imana ubwenge. Iri juru kuriryamo Yesu yaramaze kuba kategorike. Yaravuze ngo inzira n'ebyiri, ari inzira ngari ijyana kurimbuka, kandi ngo benshi niyo barimo. Ari inzira ntoya igana mu bugingo buhoraho, ngo iraruhije, ngo ni bake bayibona. Ngibyo turi mu bihe byo kujonjora. Ntabwo uzigera ubona Imana mu gihe utagenze ko Yesu yavuze. Ntibishoboka. Abantu benshi rero baribeshya cyane. Ntibayibaza ko Imana ari iki. Moi je préfère les bapagani bagaragaza ko ari abapagani, aho kugira ngo ube mu nzu y'Imana hanyuma hanze
ntutandukanye n'abapagani. C'est triste ça. Amen. Alléluia. Abantu bafata Imana la légère, sinzi ibyo ari byo. Bagira ngo iby'Imana, ariko mubaza ko Yesu yapfiriye ubusa. Mubaza ko Imana iyo gukizwa byari kuba bishoboka. Muravuga mu yindi nzira. Imana se yari kwemera ko umwana wayo ababazwa? Imana se ntiyari gufata za hene nyine nimba zari nkeya ikazongereza nibura byeparanye imibabaro ya Kristo? None si Imana ifite abamarayika bangahe? Si benshi. Yari gusakrifia umwe. Kuki Yesu ari we yaje? Hanyuma ugashaka gukinisha amaraso y'umwana w'Imana? Muvuye muri uwo mikino rero. Abwirwa benshi akumva, nimba uri muri abo byumve rero. Twabonye Itangiriro 17. Imana yereka Abrahamu, iramubwira ngo je suis le Dieu tout puissant. Ndi Imana ishobora byose. Ndi Imana ishobora byose. Niko yabanje. Gendera imbere yanjye utunganye. Gendera imbere yanjye utunganye. Marche devant moi, devant ma face, sois intègre. Ubwiza usabwa ni ukugendera imbere y'iyo Mana ishobora byose dutunganye, nta bindi. Ese mu Kinyarwanda dutunganye sinzi ko mubyumva. Mu Gifaransa ngo sois intègre. Integrity mu Cyongereza. Intègre, intégrité ni kuvuga iki? Intégrité ni ikintu kitarimo n'akafrode na gato. Ni ikintu kitari uburiganya na buto. Ni ikintu kitagira iburyo n'ibumoso, kiri straight. Intégrité. Ikintu kibuze muri iki gihe mu bitwa ngo n'ab'Imana ni intégrité. Babuze intégrité. Iyo bavuze ngo he's a man of integrity, bavuga iki? Ni umuntu ushobora gutrustinga, ni umuntu ushobora kwizera, ari trustworthy, ushobora kumwizera. Ushobora kumuha amafaranga yawe, njyanira amafaranga mu Bushinwa, nubwo aba ari menshi gute ntazigera ayacikana. Ushobora kumubwira ati genda ariya uvuga ibi ukora ibi, ntaziyongereza ibye. Niyo bita integrity. Bigeze ku mu buhamya mu gihe hari intambara mu gihugu kimwe. Muri icyo gihugu hateye intambara, abantu barahunga. Noneho umubitsi w'amafaranga y'Imana mu itorero rimwe muri icyo gihugu, noneho mu guhunga afata y'amafaranga n'iyandi abatarajya kuri banki, akiri mu rusengero arayafata arayahungana. Apana kuyahungana ngo ayatware, ahungana amafaranga y'itorero. Noneho intambara iraba, banyura mu bikomeye, bagira gute, inzara irabica, afite amafaranga. Noneho intambara irangiye, bagarutse agarukana y'amafaranga, hanyuma ayageza bamwe bapfuye mu bayobozi b'itorero niki, ariko abari basigaye abarokotse nabo aho hantu muri iyo ntambara, aravuga ati amafaranga y'Imana ngahe? Ni bangahe bakora ibyo? Twe turi hano ni bangahe? Ni mbarwa. Ure twamwita a man of integrity. C'est un homme intègre. Abo rero ntabwo ari benshi. Sankara umwe yoboye Burkina Faso, amen, aritwaga Haute-Volta kera mu gihe cy'abakoloni. Niwe abakoloni bayise Haute-Volta. Sankara igihugu akibatiza izina Burkina Faso, bivuga ngo le pays des hommes intègres. Niko yabise. Kandi murabona ko nabo bamwishe kuba yari intègre. Mpatsi ibihugu nibo bamwishe. Sisa kugira muri izo dosiye, ariko ubuhamya burahari, birazwi ko byagenze. Bayumvise? Bivuga ngo Burkina Faso yitwaga Haute-Volta. Burkina Faso muri rurimi rwabo bivuga ngo igihugu cy'abantu b'inzira, abazira umugayo n'inyangamugayo.
ariko inyangamugayo se ntayo ni kubimenya. Ese tuba tuzi ibyo tuvuga? Inyangamugayo ninde munyangamugayo? Donc le pays des hommes intègres. Burkina Faso veut dire le pays des hommes intègres. Rero iyi integrity Imana ivuga hano rero muri iki gihe urayishakisha nk'ushakisha diyama, uko diyama mu kuyishaka ntabwo itoraho. Ushobora kumenagura umusozi wose ntuyibone, cyangwa ugacukura ibirometero ibujya kuzimu ukavayo ubunya akavungukira. Diyama rero irahenze, irirara. Ayo bita les terres rares, mabuye y'agaciro ayo bita les terres rares. Ashakishwa muri iki gihe gukora mu nganda za tekinoloji igezweho. Rero nshaka kubabwira integrite, integrite ayo bavuze ngo n'ubunyangamugayo, birenze ubunyangamugayo ahubwo. Integrite ntabwo ari ikintu muri minsi wabona mu bantu benshi. Wenda mu bantu nk'igihumbi ugize Imana wabona umwe wamera nk'uwo mukozi w'Imana. Uyu munsi abantu barabeshya, abantu bariganya, barajya indimi, bahengamira aho bumva bari buvana inyungu, ukuri kukahagwa. Uyu munsi umuntu ushobora kwiringira ninde? Uyu munsi ninde umuntu avuga ati uriya muntu ndamwizera? Ntabwo ari benshi. Abantu babaye babahemu gusa. Mukandi ikindi nacyo sinyo ndavuga abapagani, niyo ndavuga abari mu matorero. Nitumva si ibyo bakora, ntitubibona natwe. Ni bakeya cyane imbarwa wavuga uti uriya muntu ndamwizera. Baraza gusa Yesu ashimwe, ariko imitima yabo hari ibindi. Biravuga ngo Imana ishaka ukuri ko mu mutima, pana ku rurimi. Umutima uhamanye n'ibyo uvuga. Abibise umutima uhamanye n'ibyo uvuga. Ntuvuge hano ukavuga ibi naho umutima hari ibindi. Bahemuka koma. Suko bavuga ibitandukanye n'ibyo mutima yabo. Bagambana koma. Suko yako bakubwira ibi, hanyuma derrière bagakora ibindi. Rero ni ibihe bikomeye cyane. Mukarara bimenye, nusoma Bibiliya ivuze ibihe byo muherezo, ni ibihe biteye ubwoba. Abadayimoni, abazimu nibo buzuye isi ubu, nibo bigenza mu bantu, nibo bigenza mu bantu. Mitima y'abantu yarahinduye, yaracuramye. Hagiye nanjye ubwanye nubwo Yesu ari gukiranuka kwanjye, ngerageza uko nshoboye, ariko Yesu ni gukiranuka kwanjye, sibyo? Niwe yawe tsitkenu, sibyo? Ariko nubwo nanjye ndi umuntu hari urumva tunabwiye bya Semuhanuka. Semuhanuka yarabeshyaga. Umwana araza kubeshya rero kuza hose yamukuri ishapo. Ati yewe mwana wanjye tirurakabishe. Nibyo yindi ajya bavuga ngo abantu bakora ibyaha ngo Satani akumirwa. Ibaze Satani ngo akumirwa, ngo abantu barakora ibyaha ubu, Satani nawe akifata no kugahanga. Ati yemwe nubwo nanjye byangoye bakagenda bajugunya hanze y'ijuru, rurema akamvuma. Ati namwero murakabishe. Abantu barakora ibyaha Satani akumirwa. Ati nanjye ibi ntabwo nabikora nubwo ndi Satani. Ibyo birarenze. Turi mu bikomeye, nubwo twe turaseka ariko ibintu bikomeye. Kuharagiye nanjye ndeba abantu twe ngo nabimana, ngareba ibyo bakora, ngareba ibyo barimo. Avuga ni Imana bagira imbabazi. Rero urabona Imana irabwiye Abrahamu ko twiga kuri Abrahamu ngo ndi Imana ishobora byose, gendera imiyanjye utunganye. Intégrité, marche devant ma face et sois intègre.
integrity ni ikintu gikomeye cyane, ni valeur y'ubwami bw'Imana ihambaye utabona mu bantu benshi muri iki gihe cya none, gihe cyerezo. Kubera iki turinsista kuri iyi jambo? Nuko aho niho Imana itangira kongera kuvuga amasezerano kuri Abrahamu. Nugendera imiyango itunganye, dore so murongo wa 2 rero, dore ingaruka. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Stop. Ngo nanjye ndasezerana nawe isezerano, nzakugwiza cyane. Biturutse he? Nugendera imbere yanjye utunganye. Nutagendera imbere yanjye utunganye, ibi ntunabirote, ntabwo ari byawe. Turiho turagenda dushaka umwuka araduhamagara kugira ikirenge cya Aburahamu. L'esprit nous appelle à suivre les traces d'Abraham. Nuzite Imana rurema ariyo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ngo data, mu gihe utagenda nka Aburahamu uko Imana yamuhamagaye kugenda. Ça tu n'as pas ce droit là. Zahamagare nyabingi cyangwa uhamagare izindi mana ntazi zarizo. Nuzavuge ngo Mana rurema waremye ijuru n'isi, ugira ibyibwira udashaka kugenda nko Abrahamu yagenze. Parce que le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des hommes intègres. Imana ya Abrahamu ni Imana y'abantu bagenda batunganye, pana abanyamanyanga. Nimba utashaka kugenda utunganye, Imana ya Abrahamu ntaho muhuriye. Wowe ufite izindi mana urahamagara, ntabwo ari Imana ya Abrahamu. Nimba udashaka kugenda imbere y'Imana utunganye, Imana ya Abrahamu ntaho muhuriye, nta naho muzahurira. Nunapfa ntabwo ari izakwakira. Nimba utari integre, nimba utatunganye, cyangwa nimba utari ku rugamba rwo gutunganya, kuba umuntu utunganye, ntuzigere wemvuka Imana ya Abrahamu, ntuzigere uhamagara Imana ya Abrahamu. Uzagenda uhamagara izindi mana uhamagara izindi ntazi zarizo, nkuko abico gibahamagara za Bayali n'ibiki byose. Kwa za Bayali nako zashize zirahari nazo, uzihamagare abarizo z'Imana yawe, pana Mana ya Abrahamu. C'est ça le Dieu d'Abraham, umvise. Je suis le Dieu tout-puissant, Imana ishobora byose. Amen. Marche devant moi, sois intègre. Gende imbere yanjye utunganye. Hanyuma ngo j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Condition ni kugira ngo nkugwize kugenda imbere yanjye utunganye. Uyu munsi rero ni challenge. Uyu munsi ni umuhigo ukomeye. Abantu b'intungane bari ninde utunganye? I don't know. Nibizi gusa. Uyu munsi usigaye wumva ibyo umuntu akubwira ukabura ibyo wemera n'ibyo utemera, kubera ko ikinyoma nicyo kiri ku ngoma. Yewe umuntu aje akambwira ibintu, usigaye mfite intambara, ndemera iki nanga ibiki, ko ntumenye ibyo ari byo. Bonye inzoka igira indimi ebyiri kandi uzarebe ntabwo ziguma mu kanwa kayo, zigira ntabwo ari ko bameze, bagenda babunza indimi ebyiri. Kandi inzoka muri Bibiliya ninde? Satani. Satani bafite indimi ebyiri. Byose turi mu bihe byiza, ko ni ibihe byo kuzamuka kw'itorero, hari tukatuma mu bihe by'akabutindi by'ibyaha birenze urugero, aho umuntu yangiritse, nta bitekerezo byarangiritse, amagambo umuntu yari mu ishusho y'Imana, ukareba ishusho y'Imana mu bantu ukayibura, yarahindanye. Rero ntushobora kuziga isezerano ry'Imana ko risozwa muri wowe utagenze nko Imana yasabye Abrahamu, wagenda imbere yayo atunganye. Umurongo wa 3, Abrahamu amaze kuvuga ibyo, dore ko byabaye. Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye,
nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Amen. Uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Isezerano ndari guhaye. Kuko Aburahamu yemeye kugenda imbere y'Imana atunganye. Amen. Tukiraho, mumenye ko ayo magambo yamubwiye hamaze kuvuka Ismaili. Kandi Ismaili ntabwo ari umwana w'isezerano. Ariko Imana irakomeza kumubwira ngo nubwo ufite imyaka 99 ndacyari ya Mana ishobora byose. Donc yongeye kandi gushimangira ko imusezeranye urubyaro. Komeza. Kandi ntuzitwa ukunda Aburahamu, ahubwo wiswa Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Amen. Amen. Kugira ngo bishimangire ko Imana izabikora, imuhindura izina. Imuhindura izina. Yitwaga Abraham. Yavuye mu gihugu cy'iwabo yitwa Abraham. Abraham ni kuvuga père élevé. Abraham, apana Abrahamu. Akitwa Abraham mbere yuko Imana ihindura izina. Ça veut dire père élevé. Kuko Abraham iva kuri Aba ni ijambo ryo muri yakigu nyine Abraham yavuyemo muri Iraq mu gihe cy'Abakarudayo. Abraham mu Kiarameya Aba data. Amen. Vuga se Abraham utera yamwise Abraham. Yamwise père élevé. Nuvuga ngo datushigwe he? Asubwe hejuru. On ne savait pas de quel père il s'agissait ici. Kuna ngo tera yarazima nazima. None Imana imuhinduriye Abraham. Imwise Abraham. Yitwa Abraham ifashe inyuguti y'izina ryayo. Kuko Imana mu gihe barayitwa Yawe. Ni izina rifite inyuguti enye. Babyita tetragram. Inyuguti enye Yawe. Ifashe iriya hashe yayo. Ishize hagati y'izina ry'aba Abraham ahita ahinduka Abraham. Mwayumvise? Iriya nyuguti ntabwo ari ise wamuhaye. Ise yamuhaye izina Abraham. Nyuguti eshanu. Abraham. Imana ifata mu izina ryayo Yawe kuko harimo hash. Iraza irishira na Abraham. Ishiramo hash hagati ya Abraham. Abraham ahinduka Abraham. Abraham ahinduka Abraham. Imana imuha inyuguti y'izina ryayo. Bivuga iki rero? Bakoze alliance. Bakoze isezerano. Alliance. Udore. Ega ni bibazo komeye. Isezerano ntabwo byumvikana. Alliance ni ukuvuga iki? Allié. No kuvanga. Barinjiranye mu kintu bita kunywana. Barinjiranyemo. Okay? Imana ifate hashi yayo irayimuhaye. Bivuga ngo Imana yinjiye mateka y'uwo mugabo. Amen. Iyo bita alliance. Bashize hamwe. Ibya Abraham bizaba iby'Uwiteka, n'iby'Uwiteka bizaba ibya Abraham. Iyo bita alliance. Niyo alliance. Amen. Esira hashi yamuhaye isobanura iki? Yamuhaye iki? Muri izina ry'Imana, iriya tetragrame y'Imana Yawe igizwe n'amanyuguti ane, inyuguti zine. Iriya hashi isobanura spirit. Imana imuhaye spirit yayo. Imuhaye umwuka. Ese amazi n'amavuta biravangana? Ninde amaze kubipima?
amavuta n'amazi biravanga. Iyo wivanze bigira gute? Ntukavanga amadosiye y'Imana n'ibipfuye amaso. Uzajya uvanga ibivangika. Amen. Wowe uzaza hano usenga Imana hanyuma uti byatinze hanyuma ujye ku mvumu ngo nawe ngo agerageze. Uza uvanga amazi n'amavuta. Nibyo bivuga ngo umwijima n'umucyo bihuriye he? Ngo Kristo ahuriye na Belial aryo n'izina rya Satani. Mais il y a pas de rapport. Umwijima n'umucyo nawo bihuriye. Iyo kimwe kije kindi kiragenda. Genda mu cyumba cyawe kiri umwijima. Uraswitchinga on, uratsa interrupteur. Umucyo waza umujimuka ugahunga. None uravanga ibicyo. Ukavanga amadosiye. Ngiyo ituma rero tutabona ubwiza bw'Imana. Turavanga amadosiye. Turavanga amavuta n'amazi. Imana ihaye iki Abrahamu? Imuhaye inyuguti imwe mu izina ryayo. Mu gihe Abrahamu kuvuga ngo iramuhaye umwuka. No biragenda gute rero? Imana iguhaye umwuka wayo. Byukuri apana ibiri byacu ngo ufite umwuka kandi atari byo. Iyo iguhaye umwuka wayo bigenda gute? Subira mu kigize Imana Bibiliya. Data, Umwana, Umwuka. Un seul Dieu en trois personnes. Ibiguhaye iki? Sa personne. Amen. Iba ije mu byawe. Amen. Parce que Saint-Esprit c'est Dieu. Imana yinjiye mu buzima bwa Abrahamu. Ntabwo bitangaje rero mu nyuma turaza kubibona ibyatangiye kuba mu buzima bw'uriya mugabo. Amen. Ese birumvikana? Imana ni Data, Umwana n'Umwuka Wera. None Imana niguha umwuka wayo. Ibiguhaye iki? Iba ikwihaye. Mais c'est tout. Ningo yavuga ngo ndakwihaye. No, Imana yinjiye mu buzima bwa Abrahamu. Ingaruka se nizi. Imana yije mu buzima bwawe. Kuko Umwuka Wera ni Imana muri butatu. None Imana imuhaye hash inyuguti y'izina ryayo. Kandi izina ry'Imana niyo Mana nyine. None kuvuga ngo ubuzima bwa Abrahamu, kuvuga ngo Abraham na Abrahamu bazaba ari abantu batandukanye. Kumubiri azaba ari wa mugabo nyine wahamagawe avanuye Harani. Ariko amateka araza kubandi. Kuko na amateka Imana itangiye kwandika. Imana ishimwe. None umunsi y'urebye abantu bavuga ngo bafite umwuka w'Imana, rero ubuzima bwabo minable. Nta n'ikimenyetso kigaragaza ko ari Imana iri mu buzima bwabo. Twongera gutekereza iyo Bibiliya ivuga. Amen. Rero Imana imuhaye amasezerano, Imana imuhindura izina. Komeza. Imana ni umviriza. Imana niza gutura muri wowe ubwayo mu Mwuka Wera. Ibintu bikwiye kuba ibindi. Nubwo tutaragera muzabona nyuma abanyakanani ubwabo Abrahamu atuye hagati yabo niwe bavuze ngo uriya mugabo afite Imana. None se niba yibonye se? Kubera iki? Kuko Imana yanywanye na Abrahamu, bagize alliance. Yafashe inyuguti imwe mu izina ryayo irayimuha. Abrahamu ahinduka Abrahamu, sekuruza w'amahanga menshi. Père élevé devient père de multitude. Ahindutse sekuruza w'amahanga menshi. Aho kugira ngo abe un père qui s'élève, je ne sais pas par quelle puissance, par quelle quoi, alors il devient père d'une multitude. Il va se répandre. Izina rye riraza kuva Kanani rigere ku mpera z'isi ryogezwa. Kugeza no mu Rwanda Abrahamu benshi bavuga ngo
ni sekuruza wabo kubwo kwizera. Ariko Aburahamu ntabwo yakandagiye hano, ariko afite abana. Aburahamu ntiyageze i Burayi, ariko afite abana. Aburahamu ntiyageze muri Amerika, ariko afite abana. Aburahamu ntiyageze muri Afurika, afite abana. Aburahamu. Amen. Amadini atatu akomeye mu isi aramwitirirwa: le judaïsme, le christianisme et l'islam. Bose babyita les religions abrahamiques. Amadini akomoka kuri Aburahamu. Islamu ifite abantu bangahe? Miliyari. Abakristo, abitwa abakristo, ndavuga abitwa, sivuga barokore, abitwa abakristo miliyari na. Judaïsme nabo bateranye niwo mubare munini wabagize iyi si. Bose bakitirirwaho umugabo atoro wa raison, byaba byo mukuri cyangwa nibe mukuri. Mwabyumvise? Kadukomeze. kandi nzakorosa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho, kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana, we n'urubyaro rwawe ruzagukurikira. Kandi we n'urubyaro rwawe ruzagukurikira nzabaha igihugu cy'ubusuke bwawe, igihugu cya Kanani cyose kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Amen. Amen. Imana iba Imana yabo. Mu gihe abandi bafite igwamana, yo izaba Imana ya Aburahamu n'abazamukomokaho. Bivuga iki rero? Bivuga ngo nimba Imana ya Aburahamu ariyo Mana twakira, ni ngombwa nitugenda nka Aburahamu, ibyo Imana yabwiye Aburahamu ni ibyacu. Dukwiye gukoreka mu buzima bwacu. C'est ça. Kuko Imana ibyo yabwiye Aburahamu nibyo yabwiye bizaba ku rubyaro rwe. None se niba turi urubyaro rwa Aburahamu, nibiki biboneka mu buzima bwacu byabonetse kuri Aburahamu? Kwa icyo kibazo. Ese birumvikana? Nzaba Imana yawe n'urubyaro rwawe. Siko avuze? Nzaba Imana yawe n'urubyaro rwawe. Bivuga ngo ibyo nakubwiye urubyaro rwawe ruzabibamo. Ano. None wowe Imana ya Aburahamu niyo Mana yawe? How? Koma? Gute? Ese iby'Imana yagaragaje mu buzima bwa Aburahamu, by'umugisha, by'uko abanyamahanga, ndavuga mu masezerano, abapagani, abanyakanani bamutinya bakabona ko afite Imana, akari bavuga ati uriya mugabo ikongoma cy'Imana afite Imana. Kandi umenye ko nabo barafite izabo, bari bafite nabo Imana zabo, ariko ngo Imana ya Aburahamu iri hejuru y'izabo. Ngo reka rero tumwisunge, tugire isezerano ry'amahoro nawe, kuko azagwiza amahoro, azagwiza amaboko aturimbure, atuvare muri gihugu cyacu yagidusanzemo nk'umushitsi, nk'umwimukira. Uyu munsi aho kugira ngo abapagani badutinye, nitwe tubatinya. Byaracuramye. Agira ngo abapagani badutinye, isezerano. Agira ngo abapagani badutinye twebwe abasenga Imana nzima, nitwe tubatinya. C'est ça le problème. Ça c'est le drame des chrétiens des derniers jours. Aho kugira ngo abapagani badutinye, nitwe tubatinya, tugenda imishitsi, tukajya kubahakwaho, abapagani tukabahakwaho. Mbega ishano. Abasenga Imana nzima ya Aburahamu bagahakwa ku bapagani basenga Imana zipfuye. C'est ça l'image des chrétiens dans le monde aujourd'hui. Diyo ni ishusho abakristo b'isi bafite uyu munsi. Imana irabareba, Imana ikayibabaza. Twikomereze. Tugeze rero ku kimenyetso cy'isezerano, reka tugikore nyuma y'amasengesho. Turaza kureba rero, ntago byagumye mu magambo, ari ikimenyetso cy'isezerano Imana yise itanga. Ariko tugeze aho nimubona ko dufite
byinshi byo kwihana no kugira Imana idutabare koko. Nimba twakomeza kwitwa abantu bayo, abana b'Imana ya Aburahamu, numva ko dukwiye ko dufite byinshi byo kwihana. Dufite byinshi byo kwihana, dufite byinshi byo gusubiramo, dufite byinshi byo gukosora, dufite byinshi byo kwiyambura, dufite byinshi bwo Imana tubabarire, kuko ni ibintu biteye isoni. Dufate iminota 10 tujye imbere y'Imana. Nimba wowe wakwisengera, usengere n'abandi abo bose bitwa ko ngo ari abana b'Aburahamu. Senge.